Dobro, vi uvek kažete jedini spas za Bosnu je formula Dayton za uvek. Ali jedan put sam negde pročitao, neko je rekao da pomalo ličite na sveštenika koji u trenutku sklapanja jednog, možda i lošeg braka, izgovori ono ako neko ima nešto protiv, neka kaže sad ili neka zauvek zaćuti. I vi kad govorite o Daytonu mislite da je sve što je trebalo reći protiv Daytona trebalo reći pre tačno 14 godina, a da sada o tome bi moralo da se ćuti. A umeđu vremenu dosta toga rečeno o Daytonu i promenjeno oko Daytona. Da, naravno, to je ta priča. O suštini, o balans u Dayton mora trajno da se zaćuti, jer je to jedina formula na kojoj može da opstane Bosna i Hercegovina. A inače, silom, otimanjem od Republike Srpske, visoki predstavnik najviše Pediš Daun, prenio je silne nadležnosti iz Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine. Mi nemamo nikakve koriste od toga. Mi ništa nismo osjetili dobro, zato što je urađeno, to što je urađeno negde oko 54 nadležnosti su nama otete do prije, dakle, 3 godine, kad smo preuzeli vladi i zaustavili prenos nadležnosti. Jedna od tih stvari koje sam se ja složio i mislim da je čak i dobro, to je pitanje, ja nisam mogao da obezbedim saglasnost da se Bosna demilitarizuje i da nema vojsku. Tada to nisu prihvatale druge političke partije, mislim da danas bi prihvatili, a nije prihvatala ni međunarodna zajednica, jer je trebalo Bosna u raznim mirovnim operacijama u svijetu. Dakle, ja mislim da je dobro što je ta nadležnost oko odbrane na nivou Bosne i Hercegovine, iz prostog razloga što sada u uzavreloj političkoj razmimoilaženjima nemamo 3 vojske koje bi sigurno slijedile politiku na tom nivou i možda bi imali neki problem. Ovako sigurno nećemo imati problem, jer vojska Bosne i Hercegovine nije vojska Bosne i Hercegovine, nego je vojska NATO. S njima komanduje američki i NATO predstavnica, ne ljudi iz Bosne i Hercegovine. Oni naprosto nađu ljude koji su spremni da poltronišu i na taj način se upravlja vojskom Bosne i Hercegovine. Pogledajte, da ih ne ignorišu ili da imalo znaju situaciju. Prije 7 dana ili 15 dana je na predsjedništvo došla odluka da se izglasa da Bosna i Hercegovina šalje svoje vojnike, 94 vojnika, da šalje u Afganistan. Po tom nekom principu ja nemam ništa protiv da se čak uključuju mirovne te operacije, pogotovo što neki ljudi žele da idu i misle da tam zarađuju neki novac. Ali znate kakav je predlog bio? Da se u okviru turskog kontingenta ide vojska iz Bosne i Hercegovine. To je ono što mi ne možemo da prihvatimo. Jeste li vi protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO? Neki čak tvrde da je čitava ova priča oko Butmirskog paketa možda jedan posredan način ubrzavanja ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. Ja mislim da dilemu treba skinuti. Dakle, ja mislim da mi ne trebamo zaustavljati put Bosne i Hercegovine u NATO savez, inače NATO savez. Srbi imaju mnogo prigovora. I mi u Republici Srpskoj imamo mnogo prigovora na NATO. On nas je bombardovao. A ne samo da nas je bombardovao konvencionalnim naoružanjem, nego je bacao i bombe sa osiromašenim uranijom. Svi naši javuci o tome, svi naše upozoravanja, svi naše želje da dođemo do istine o tome ne prolaze na ovaj način. Ali možda je interesantno da jednog dana kad postanemo članica NATO-a, da u okviru struktura NATO-a postavimo ta pitanja. Iz tog nekog razloga, znači ja jasno razlučujem ono što je bilo i što gotovo ne mogu da prihvatim od strane NATO-a što je činio, ni u Republici Srpskoj, ni bombardovanje Srbije, ali dugoročno gledano mislim da NATO integracije što se tiče bar Bosne i Hercegovine apsolutno ne treba da bude upitne sa stanovišta toga da postane Bosna i Hercegovina punopravna članica NATO saveza. U jednom trenutku je izgledalo da ste vi ipak spremni i sada da pristanete na neke promene Ustava. Pominjalo se da iz vašeg kabineta da za vas prihvatljivo da se promeni nekih 7-8 stvari. Da. Ta priča oko Ustava naprasno nametnuta. Rezultat je, kako to priznaju čak i Amerikanci koji kažu da je to zato što Bošnjacima trebamo da udovoljimo stvari. Ovdje se postaje pitanje dokle udovoljavati, gdje je kraj, kad će neko reći sad više nema. I ono što oni dodatno traže kaže dobro to sad nećemo, ali poslije to može da bude predmet rasprave. Znate šta, u procesima kakvi su morate da imate i neku aktivnu poziciju. Mi smo jasno rekli da odbijamo Butmirski papir, ali smo isto tako svjesni da u procesu ne želimo da budemo kvalifikovani trajno kao loši momci. I rekli smo, to je ono što mi možemo da prihvatimo. To je 8 stvari za koje tek treba da izgradimo konsenzus u okviru Republike Srpske, ali je to inicijalni prijedlog za druge u Bosni i Hercegovini. Ako on to prihvate, onda ćemo to vratiti na parlament Republike Srpske, usvojiti kao naš prijedlog. Jer i ovdje se pokušava da nametne
da nametne jedna poprijeki put od strane međunarodne zajednice. Dakle, postoji aneks 4 Dejtonskog sporazuma koji se zove Ustav Bosne i Hercegovine. On je oktroisani ustav, nema veze sa demokratijom, to je jasno. Taj aneks je potpisala Republika Srpska. A sada traže da se promijeni, da se dakle ustav promijeni tako što će samo izglasati promjene na parlamentu Bosne i Hercegovine. A aneks je potpisala Republika Srpska, Federacija ali i na Bosni i Hercegovini. Da, prema tome, parlament Bosne i Hercegovine je samo jedna od 3 strane. Znači, Federacija i Republika Srpska se pokušavaju zaobići. Naš stav je da to mora da završi na parlamentu Republike Srpske. Ako parlament Republike Srpske da saglasnost, može i ovi 7-8 promjena kojima smo govorili. One imaju određeni karakter ili snagu. Ovdje se radi o tome što muslimani hoće još više, a ne mogu da dobiju. I to je taj problem. Posle te prve runde butmirskih razgovora i hrvatska strana je rekla da je taj papir za njih neprihvatljiv, ali nekako hrvatska strana je uvijek najveća nepoznanica oko toga šta oni stvarno žele oko Bosne. Kakve su sada pozicije? Oni su nama dobar primjer. Visoki predstavnik je 2002. ili 2003. godine promijenio način odlučivanja u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su za potrebe Dejtonskog mirovnog sporazuma sačinili muslimani i Hrvati tada. I zvala se Muslimansko-Hrvatska federacija u početnim godinama. I oni su promijenili način odlučivanja tako što više Hrvatima nisu ostavili mogućnost da u većinama postoji određena kvota učešća Hrvata za. To znači da recimo ako je neka većina od 10 ukupno 6 većina moralo je da bude 2 glasa Hrvatska da bi bilo relevantno. Ako nema 2 glasa, bez obzira što imate 6 glasova, nije relevantna odluka. Tada visoki predstavnik je ukinuo taj način odlučivanja. U Federaciji su redovno Hrvati preglasavani po svim pitanjima. Ništa ne mogu da obezbede osim onoga što im je dao Ustav, a to je da imaju od 16 da imaju 5 ministara. I to imaju. I to im se da. Čak neki koji su do juče bili Bošnjaci, muslimani, sada se proglašavaju Hrvatima da bi dobili nameštenje u nekim institucijama. Ali se, oprostite, Hrvati ne bune mnogo protiv prisustva stranog faktora i visokog predstavnika. Oni su kolateralna šteta Hrvata u Bosni i Hercegovini, kolateralna šteta hrvatske politike u vrijeme stvaranja te njihove države. Oni su, kako da kažem, na neki način žrtvovani za Tuđmanovu politiku koja je omogućila da se kasnije desi Oluja u Hrvatskoj. Hrvati su morali da prihvate Hrvatsko-muslimansku federaciju i da pristupe Dejtonskom sporazumu. A to je značilo da se ukine Herceg Bosna koji su oni imali. I tada je otišao značajan broj hrvatskih kadrova koji su imali dignitet na tim idejama koji su zastupali Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Druga dimenzija štete koje čini Hrvatska hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini vezano za evropske integracije. Sada Hrvate tamo ne štiti Hrvatska država. Po broju oni su imali 17% Hrvata bilo u Bosni i Hercegovini prije rata, sada nema sigurno procjene relevantne, govore katoličke crkve da je tu negdje oko 6-7% Hrvata danas u čitavoj Bosni i Hercegovini. To govori da oni nisu faktor u nekoj brojnosti, ali oni su konstitutivan narod i njih treba da se zaštiti tamo.